ngahlala lapha kwiside le oledi futhi bengicabane netime kanjani ngizayi ngiya kwiside le oledi ethu ngitshela ukuthi bonke lo muntu walapha bebangitshela ukuthi hey ngifuna grade 10 do anje ukuthi hey imali yokudla funeka imali yokudla manje mina nje ngithatha grade 10 izayima ngeke alingeni lapho nga grade 10 ifamily oledi yabo oledi alisekho ngizayi noma mina ngizoba comfortable lapha yabo oledi family yakhe ukudla hayibo sekutheleni yabona as flex kanje lento le yokudla le it's a serious thing contribution yeah when it comes to food nani inkinga ngizokutshela abaningi bangavumelana na inkinga plus manje namzali ukuthi angazi kanjani mara like kumele ucontribute njani ngisho nalo mzali wakho if ukhona nawe uyazi ukuthi kumele uyo contribute la kahle imali ifakekho dabe kangekho bangitshela straight hey sekushort igas manje nawe uhlela udla kakhulu senza lapho secretary indoda mos ngafila ngathi no mhlambe umuliphathi umuntu ukhula makafika grade 10 ngike ngalitshela very mentally get there ugadla makafika grade 10 mhlambe vele this is how it is into yenzakalale bangilanda one by one yazi umuntu akutshele politely ukuthi ngicabanga akabukisi ngabantu lo muntu serious ubombheke like lo ukhuluma into ejiniyo ufuna ukuthi uhambe hayibo hambe okay wahamba ayingilandi intwana yamanga yabo ngiyachesta nami sengiyadefa lapha obviously bekakuxosha anyway politely kamnandi ufuna wena usicabanga umntama kahle understand ukuthi lo muntu uyajoke worry ukhuluma nawe kahle like mfethu uyabona the way situation yakhona manje kamele uhambe ngizanga next yabo okay afit and bangilanda abantu abayi3 abangilanda same household isilungu ngabo kagogo kababakho oledi ngiyangithola ngingi lapha ngabona okay ngilanda ukuqala umamncane ayifaya boy kanje hawu ngazi ke manje ngilandwa cousin yangitshela hey boy yazi mina kumele uvaye la sikusekini la kanjani yabo okay amna uyazi cousin engingitshele ngento zabantu abadala ukuthi mina bakulo mina salingana same thing okay anami doesn't kan angivaye la uthi uyajoka futhi cousin akajoki just nami I'm standing on right cousin yahlane ngizongitshela into ngitshela uthi nawe kusekhaya nama azakhe ngaba nalo ikhaya ngizolenza lami ikhaya ngathi that's why ngithi ngikhulele yonke indawo ngikhuliswa wonke umuntu